A few months ago, I came through these same roads here, talking with the families who call these mountains home. I listened to their stories, story after story. They shared the same struggle. Water isn't just something they need. It's something they fight for every single day. As I listened, I realized this wasn't just about digging a well. This was about giving an entire community hope. It was in that moment that this mission began. Today is the day we have been waiting for. We're not here to drill just yet. We need to answer one critical question. Can we even bring a well drilling rig down this mountain? If we can, everything changes. Hundreds of people could finally have reliable access to clean water. Families would no longer have to wonder where tomorrow's water would come from. For the first time in years, hope felt closer than ever. With excitement, we left our hotel early in the morning. The contractor joined us as we began the journey into the mountains. Everyone believed today might be the breakthrough we've been praying for. The ride itself may feel beautiful. Rolling hills, dense forests, small creeks created by recent rain. But beauty doesn't always tell the whole story. From a distance, it looked promising. But the closer we looked, the more reality set in. There was never a real road to reach this community. Heavy rains had washed sections of the path. Ngay lư đại một trừ chinh đồn lư nâng ai phải chỉ miền Phan Hà Thọ Lan phải chỉ cho máu ruồi chết nữa nhưng trời từ sắc xa nâng ngày phơi xe tiệt mà phơi vị đăng tại ở ruồi đây bong ôn khơi sả bay phơi cho tuôn mình thì lan mình ai đặt Deep roots cut through the earth
The contractor carefully studied the pathway. Our excitement started to fade, but our determination did not. There had to be another way. Chụp rồi nhớ. Mấy tên nào? Thôi mấy tên nào? Quan tên. Nơi phùng. Tên là gì? Từ màu từ phùng phét. Từ bậc mình lên một phét đó một mình. Thì cô này. Cô này kia cô à? Mới cô à? Quả từ chấm rẻ tao lồng bạn rồi. Từ chấm rẻ tao lồng tiền. Tao mới lại ok. Chẳng miền này thật đố nhưng học ấy để là ngày dân ai là ngày tụi bạn thì có bàn tay song khán lời chọc màu nắng của bạn này bánh hai rồi lời chọc màu lấy cho họ cả tỷ lời màu bánh cho họ cả tỷ vì ai miếng lời mùi tiền chẳng những cái hay miếng lời của màn tiền để ai sạc xa bạn nên ta hơi muốn tạo lời mong làm cái nó học từ nè của lời ní kia thưa sài hỏi kia thưa sài hỏi dương cắt này cắt ta không tàu cắtเราก็มันโปรเป็นตัวเลยเนี่ยมุนเกี่ยวตอนดำเสือ แล้วดำเสือ ดำเสือคือไม่กล้าจบไม่กล้าอันมีอะไรเวียงตีเสือหนึ่งจังมีในดาบแล้วเนี่ยแล้วได้ยืงล้างนึงไง ปลาลีลึกชื่อลึกไอ้มึง มันได้อันนั้นสำคัญอันมีกระหลอกตี อันแล้วก็เราไปสู้ไปชุ่มสู้เลยบ้าจองติดอีกmình lên chụp lời ngồi dương cắn nó dương chim và tô mình chơi việc làm cái tô và đã lớn lâu cái chung hơi sẽ ăn chè cái khóc cả chọc tình quá này tay dương mưa à chọc mình đấy mưa à chọc hết là ngày tàu với tao nó gặp bạn ba เรานั่งได้ไว้เสียเนี่ยเรานั่งอ่ะ เรานั่งไง เรานั่งไง เรานั่งอ่ะเรานั่งเมื่อคืนแต่กระไรนู่นเห็นพกติ๊ก พกบ้าจับประดามไปเนี่ย จับประดานไปดิเตอร์ บ้าจับประดาม Back ไปนั่ง onto เข้า the motorcycle we went. Surely there had to be another path. The local people pointed us toward another route. Maybe this one would work. The farther we traveled, the narrower the roads became. Eventually, what was called a road was really just a trail. A path carved into the mountainside, wide enough for only motorbikes, impossible for a massive drilling truck. The contractor didn't even need to study it. One look was enough. Again, the answer was no. The road simply wasn't built for equipment this large. Again, our hope was beginning to fade. Still, one final route remained. Bây đôi chỉ ấp miền Tây Khâm có phần bài chăm bây giờ kết mưa tỏ là tiếc là ngày giờ mình ai việt hỏi mà thì có phần bài ta vì miền chạy cái ấy sen rồi có miền Tây thi ấy sen làm vậy kết về đường khuôn độ chăm ơn tích tiện. As we headed toward the third road,
The excitement from this morning had been replaced by a quiet anticipation. ហើយថ្មច្រើនតែផ្លូវវាធំហើយសុទ្ធតែថ្មទៅវិញណាហើយយើងបាក់ហ្នឹងតែយើងទៅមើលធ្វើបានទៅបានតែនេះលេះអានោះមកយើងថាក៏សុទ្ធដងផ្លូវ Everyone wanted this to be the គាត់ answer. ថានេះយ៉ាប់ជាអានោះទៀតយ៉ាអានោះចោះអត់រួចផង គេថានឹងផ្លូវនោះស្រួលជាងនេះបើគេថាសុំកាត់ដីគេមិនគេថាបាក់មកអូនវាគាត់ដឹងផ្លូវណាមួយទៀតបាក់ឆ្លងអូហ្នឹងគាត់ទៅមើលហ្នឹងដឹងស្រួលរួចប៉ុន្តែហើយតាមយ៉ាងមិនដល់ឆ្វេងតាមមួយឆ្វេងចុះទៅផ្លូវឡើងផ្លូវជឿវិញ តែនេះវាកន្លែងថ្មចោតផង វាមានទីប៉ាទៅសុតក្នុងបាឡើងមានបងគាត់ស្កាមកធ្វើ Standing there in the mountains, I realized something heartbreaking. The problem wasn't finding the water. The problem wasn't finding a place to drill. The problem was simply finding a way to get there. Knowing the people still waiting, still hoping. It was difficult knowing we couldn't give them the answer they deserve today. Chị mong បាទអត់អីទេមួយគាត់ស្ទាត់មកទៅទីនេះហ៎បង ឥឡូវមកផ្លូវដាក់ហើយអូនអត់ឯងដល់មើលនេះ មកពីណា មកជាគោ ឃើកោហ៎ ចា អូអូខេចាំជួបគ្នាទៀតអូន ចា ខ្លាចកាមេរ៉ា បើសិនជាកន្លែងហ្នឹងប្រហែលជាអាចកាប់ឈើដាក់ Today did not end the way we hope. There will be no drilling rig coming down this mountain. Not yet. មិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាទេ Every road we explore was either destroyed by nature or built only for motorbikes. There is simply no road capable of bringing the equipment needed to drill a clean water well. Our hope faded today, but our mission did not. These families have lived without reliable clean water for far too long. They deserve better. We hope local government officials can help make a road possible. And if that isn't the answer, then we will keep searching until we find one. Because giving up has never been a part of this mission. This cannot be the ending of this story. It's only another chapter.
Every family deserves clean water. Three roads, three impossible obstacles, and with each one, a home slipped a little further away. ពីពួកគាត់ជាចង់បានគាត់នឹងធ្វើចុកចាំ And every difficult road is worth traveling when it leads to changing lives. មានអារម្មណ៍ថាលើកទី1ហើយដែលអស់សង្ឃឹមហ្នឹងហើយអ្វីដែលយើងចង់ជួយពួកគាត់បើទៅដល់គោលដៅវាអត់អីសំខាន់គឺពួកយើងអត់អាចទៅដល់គោលដៅអញ្ចឹងយើងត្រូវផ្អាករយៈសិនយើងត្រូវសិក្សាតើពេលណាគេអាចធ្វើផ្លូវនេះបានបើសិនជាគេធ្វើផ្លូវនេះណាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលធ្វើផ្លូវនេះឲ្យពួកគាត់អានឹងយើងអាចចុះទៅបានតែបច្ចុប្បន្ននេះផ្លូវនេះពិបាកចុះហ្នឹងហើយពួកក្រុមហ៊ុនគោងដងហ្នឹងគាត់អត់អាចចុះទៅបានទេអញ្ចឹងយើងសិក្សាតទៀត ចង់ផ្ដល់ដងទឹកនៅក្រោមនេះមួយបាទប៉ុន្តែសំខាន់ឥឡូវគាត់ខាងជីដងនឹងគាត់មកអត់រួចទេបាទឡានគាត់មកអត់រួចហើយអត់មានផ្លូវណាទៀតសំខាន់ដល់ឈប់ផ្លូវសិនបាទគេតែគេងាយឈប់អាហ្នឹងតរដ្ឋាភិបាលគេឈប់ឲ្យតលគុំគេឈប់ឲ្យមិននេះទឹកឡើងមកពី ខាងក្រោមតំបន់ព្រៃភ្នំដែលយើងចង់ផ្ដល់អំណោយដងទៅគាត់ក៏ប៉ុន្តែយើងជួបឧបសគ្គបន្តិចពីព្រោះអីផ្លូវដែលចុះទៅនឹងវាមានការលំបាកខ្លាំងរហូតទៅដល់ក្រុមហ៊ុនដែលគាត់ជីកដងហ្នឹងគាត់ថាមិនអាចចុះទៅបានពីព្រោះចុះពីទួលមួយឡើងចុះអូមួយទៀតចុះទួលឡើងអូចុះអូឡើងទួលចឹងអាការលំបាកនោះវាការឧបសគ្គដែលយើងជួបនឹងវាខ្ពស់ពេកហើយគាត់សម្រាប់ចិត្តថាគាត់អត់អាចធ្វើបានទេក៏ប៉ុន្តែយើងអត់តន់លះបង់ហ្នឹងហើយយើងអត់តន់ចុះចាញ់នៅបញ្ហាហ្នឹងដល់ឡើយទេមានក្រុមហ៊ុនមួយក្រុមហ៊ុនពីរទៀតដែលយើងនឹងជួបហើយនឹងវិភាគជាមួយគាត់ខ្លាចលោកគាត់មានឧបករណ៍គ្រាន់តែជាងហ្នឹងទៅគាត់អាចចុះទៅបានអញ្ចឹងស្អែកហ្នឹងយើងជួបអ្នកខាងជីដូងហ្នឹងថ្មីមួយទៀតដើម្បីរោគបញ្ហារោគមធ្យោបាយអីដើម្បីដោះស្រាយពីពួកអី 30-40 គ្រួសារវាច្រើនដែរនៅពេលដែលពួកគាត់ខ្វះទឹកនៅខែប្រាំងហ្នឹងវាមានការលំបាកដល់ពួកគាត់ហើយអ្វីដែលយើងចង់បរិច្ចាគយើងចង់ឲ្យអំណោយទៅពួកគាត់ហ្នឹងគឺមិនមែនថាសម្រាប់តែស្អែកមួយថ្ងៃទេគឺសម្រាប់ទៅដល់អនាគតដើម្បីឲ្យកូនគាត់ណាពួកគាត់អស់បារម្ភចំពោះនឹងការខ្វះទឹកនៅខែប្រាំងកូនគាត់ទៀតចៅគាត់ទៀតអ្វីដែលយើងចង់ផ្ដល់ឲ្យគាត់ហ្នឹងគឺដងធំមួយដែលអាចប្រើរាប់ឆ្នាំហ្នឹងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងយើងអត់ទាន់ចុះចាញ់ទេហ្នឹងហើយយើងអត់ទាន់សុំចាញ់នៅបញ្ហានិងវិបត្តិដែលយើងជួបនេះទេស្អែកយើងនឹងព្យាយាមតទៅទៀតអ្វីដែលយើងជួបហ្នឹងយើងត្រូវការជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលដែរបើនិយាយទៅតាមខេត្តយើងនៅតែចង់ជួយពួកគាត់អញ្ចឹងបើនិយាយទៅប៉ុន្តែលុះត្រាតែខេត្តគាត់ធ្វើផ្លូវហ្នឹងឲ្យយើងអាចចុះទៅបានយកឧបករណ៍ចុះទៅបានទើបយើងអាចជួយគាត់ទោះបីជាយើងអត់បានជួយគាត់ពេលនេះក៏ដោយបើសិនជាផ្លូវហ្នឹងល្អធ្វើម៉េចឲ្យតែផ្លូវហ្នឹងអាចចុះទៅបានអាហ្នឹងយើងនឹងត្រឡប់មកវិញដើម្បីជួបនឹងក្រុមហ៊ុនពួកគាត់ដែលខាងខួងដូនហ្នឹងគឺយើងត្រឡប់ទៅវិញគឺយើងនឹងផ្ដល់ដូនហ្នឹងឲ្យវិញទៅដែរក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះដូចមានយោបល់ពីលើអញ្ចឹងយើងមិនទាន់ចុះចាញ់ក៏ប៉ុន្តែក្តីសង្ឃឹមរបស់យើងពីដើមវាធំតែការសង្ឃឹមរបស់យើងវារៀងធ្លាក់មកតូចបន្តិចដោយសារយើងចុះទៅចំណាយប្រហែលជាជាង2ម៉ោងបាញ់មិញហ្នឹងចុះទៅដើម្បីសិក្សាអំពីផ្លូវចុះទៅអញ្ចឹងមានតទៅទៀតហ្នឹងហើយអរគុណច្រើន